Go in the box! Anthony, go inside! Anthony, go inside! Go, stay there! Watch out! Nauča! Za dva građi! Anthony! Na pola budi, koča! Stepa gor! Bravo! Može! Okej, bravo! Dobro! Okej, zađi malo van, zađi gor! Dođi desno. Anthony, between the lines. Dobro, bravo.
ti! Pusti prvo napači dijagonal! Žiga gor! Više gor! Ajde! Maki Bula, vije kupice, Maki Bula! Linija, hajde! Linija! Hođa laj! Mi! Bravo!
Ajde, prva naša, ajde, javi se! Škol, bliže, škol! Tebi bliže! Second ball! Zdravan! Samo siguran pas, Kici, idemo dalje! Super!
Ivica, Lotto, molim te! Prvo, drugo, Ajmo, naša druga! Naša druga! Pusti roke, ba! Igra! Safety, safety! Ajmo, naša druga! Ado, our second ball!
Ajde!
Second ball! Idite naprej, ajde, jedan. Neki, Kenje, jedan pilac, jedan odlazi, ajmo dogovor! Idemo napred! Bravo, koča. Druga! Second ball! Prva! Ej, no! Ball! Set up! Set up! Kauča, gledaj 4, Kauča! Gledaj 4! Samo dole, Bulate! Ovo stižeš, tako je! Jure! Ado, hiti, between lines! Ne imamo te tu između linija, Boži, ajmo. There's the face! Control!
Ado, between! Second movement, Ado! Andiamo qui! Između linija, ej! Natanje, stav! Auča, ako ne igramo to, moraš bliže, jer ako je druga njihova, daleko se kasni. Ili ti, ili Koro. Second ball!
Devi! Konec prvega polčasa, ena Dolinič, edini zadetek v 30 minuti prispeval Luka Bulatović.
Per Gorizzi, izjave igralec številko 6, Cene Kitek, v igro igralec številka 51, Ožejo Manes.
Samo blok! Idite pravi, prijavo kula! Samo blok!
Rumeni karton pri gostih, Miha Špernjak. Ja, Blaž. Bojna menjava. Če se prisa. Kaj ne? Evo, ne ode tega.
igralec številka 20 Adrian Oblome in igralec številka 10 Luka Bihler.
Marjanac. U igro igrač številka 27 Andrija Drljo. Udari na gol, što si bliži. Ajde da je primiš da ostaneš na njoj gore! Napadaj drugu loptu, Glodeka! Kola, kola! Ajde, Bula!
gledaš ovo? Ajde tamo! Pritisak, ja! Treba na pritisak! Pomeraj, pomeraj! Hej, hej! Ajde, izađi, hej! Go up! Go up! Ajmo, presen! Druga kepa, Nora! Ulate, ulate, ulate! Samo ne između vas, Boldi! Sad unutra, Boldi! Pa tvoj back! Domenica
pravi, sad postavim Bajsa. Ajmo, žoloma se popravlja. Ja? Aj mi! Kaj je?